Ka Meghalaya Energy Power Generation Corporation Limited kalapan bena bakan khang Iaid lenti na Jingkieng Umiam Naduh kalai phawai Tarik Lber hadu ka phra Tarik Yayong namar ka jingmaramot ya ka Jingkieng laban tip bah kalai phawai Tarik Lber ka Jingkhang ban Iaid kali kan trekam tang Henry kanta kata Naduh kapor phra baje menstap hadu kapor arbaje janmit laong batang ki ambulans en sya ban Iaid han kapor bah hadin baladap entre ya kakam en saplino ya shiliang jong ka surok bapenno syakaphang jong kawa bakiniat kikali ki bakhya hapo ka sauton ka jingpli ya shiliang ka surok kanlong habaro kini ki prasngi haduk kapor hanyu beje menstep jong ka pratarik ya yong araja alposau kala pentip beru hadin ka pratarik ya yong kapor hanyu beje menstep en sasya banyat sai kikali ki bahapo ka khat santon naka phang jong ka surok bapenno syakaliang kawa lakan tui ki deputy commissioner ke East Khasi Hills Baribhoi district bakin ithu yaki jaka haswa banpoi syakadam naka benta ban penyang yaki kali hapdeng ka phra baje menstep hadu ar baje janmit jong kalai phawai Tarik Lber lakan turu ya katanat PWD bakan syong bishar bat ithu yaki weipat ki lenti Iaid hakapor ka Jingkhang dam bahandriu kanta ya ka Jingkieng ban Iaid kali hakalai phawai Tarik Lber ban la penyat yaki weipat ki kali ki bakhya palat ya ka sauton